Poz ljudi, ovdje ja, šalim se, ovdje Igor, danas snimam sa Burazerom ovaj sport, head basketball championship. Ajmo na dva playera, ja sam ovdje, a on je ovaj retard ovdje, igramo do 15, teren je čist. Evo ga. Ne šiteru. Shit. Damn. Što bi rekao Sale. Na Imperial Cup. Poza Saleta. Šala. Stvari nije šala, poza Saleta. Jebem li ti familija? Familijar. Što misli? Vidi, da upalimo za snimanje, meni krene na bagu. A ne, sad je spor. A on je glavonja. A sad sam brzo. I vodim ga... Ne vodim ga! Ipak ga vodim. I dva malo. Igra se do 15. Aha. Stvarno. Lazare pričamo na glasno način se ništa. Shit. Motherfuckers. Gdje ćeš? Nema ništa. Šta baga? Evo ga ovaj glavanja. I 6-0. Nemaš pojma, si išao malo. Bip. Nema psovanja. Bip. Ja tebe vodim na svima. Možeš se duriš koliko hoćeš. Mada mislim da se malo naučuješ. Ne, koji sam šitar. Gdje ćeš? Jo, familiju ti. Ne znaš. Buši, boran. Ne, pa ne na moj. Za malo kažem go. Opa, slomio sam mu ruku. Gdje ćeš, alo, slomljeni? Juuu. Hal me Kenja. 12-2. Hal me Kenja. Shit. Dobro, nalaz 24. Au, ljudi, jel me Kenja? Da, sad ti si pobratimo čak Norisa. Hopa. I evo ga Đurđo. Kako 2 pona kad sam ga dao sa cijelog terena, majke ti. A što ja? A zašto baš ja? Gledaj se kad sam... Šiter, da, sam sebi pojem. Jebam li ti familiju. Dobro, ne znam, ipak ću ti dobijem. Gle. Aman, šiteru, gdje ćeš? I kidiš i Đorđe. I ljudi, to bi bilo to, iskizam, nema više bre. To bi bilo to. Ja sam ga odvalio od života. Tako da poz ljudi, vidimo se u nekom narednom klipu, vjerovatno ćemo nešto dobiti da snimamo ja i Burazer i poz. Ćao.